Ambasade y'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC yakaniye ikigo gishinjwa guha intwaro imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu cyo ku mugabane wa Afurika. Mu tangazo ryo kuri wa gatandatu Nyakanga 2022, iyi ambasade yasobanuye ko yabonye amakuru akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko igihugu cy'Abashinwa cyitwa Xinjiang Group giha intwaro inyeshyamba zikorera muri RDC. Iyi ambasade ivuga ko yubaha icyemezo akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ukafashe cyo guhagarika iyi mitwe irwanya leta ya RDC. Uburyo bwo kwakira intwaro kandi ngo nta kigo na kimwe cyo mu Bushinwa cyemerewe gukorana n'izi nyeshyamba. Iti ambasade y'Ubushinwa irashimangira ko Ubushinwa bwubaha imyanzuro y'akanama k'umuryango w'abibumbye agashinzwe umutekano ku bihano byerekeye iyoherezwa ry'intwaro ku mitwe yitwaje intwaro irwanya leta ikorera mu burasirazuba bwa RDC. Nta kigo cyo mu Bushinwa cyemerewe gukorana n'imitwe yitwaje intwaro yo muri iki gihugu. Yongereyeho ati Ubushinwa bwubaha ubusugire bwa RDC, kutavogerwa ku butaka bwayo n'umutekano wayo. Ntibwigeze kandi ntibuzigera buha imitwe yitwaje intwaro itemewe iri ku butaka bwa RDC intwaro cyangwa ibindi bikoresho bya gisirikare. Ubusanzwe ikigo Xinjiang Group gitanga ibikoresho by'ubwubatsi gishinzwe gufasha inyeshyamba mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta ya RDC na M23 ikomeje gukaza umurego muri teritwari ya Rutsuru ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.